Hrvata. Problem je bio samo u tome što niko nije vodio računa o Bošnjacima, muslimanima. Karadžić je o svemu izvijestio srbijanskog predsjednika Miloševića. Sve je bilo spremno da preuzmu velik dio Bosne. Predsjednik Milošević nije smatrao da međunarodno priznanje Bosne i Hercegovine je nešto presudno. On je govorio kako je Kaligula proglasio svog konja za senatora. I govorio je, ipak konj nije bio senator, prema tome Izetbegović nema državu, i ako mu neko to prizna, to nije država. Milošević je nadzirao jugoslavensku armiju, ali bio je prepametan da je otvoren u potrebi protiv Bosne. Primijenio je neizravniji pristup. I razmatrali smo šta će se desiti u trenutku kada oni priznaju Bosnu i Hercegovinu i kad nas proglase agresorima, da je naša vojska tamo. Samo Milošević i ja smo o tome razmišljali. Nismo drugi uključivali. I ocenili smo da mi moramo da predupredimo njih. Premjestili su sve bosanske Srbe iz redova savezne vojske u postrojbe u Bosni. Time su Karadžiću dali vojsku od 80.000 potpuno izobraženih i opremljenih ljudi. Milošević je mogao negirati svoju odgovornost, ali držao je poluke moći. Mi smo naravno njima kazali da će oni dobiti svaku našu materijalnu pomoć, da oni nisu imali svoj budžet niti ikakve mogućnosti da sami nastave, da se organizuju, da primaju plate vojni oficiri. Milošević je također ponudio svoje srpske paravojne postrojbe. Njih je naoružala njegova tajna policija, a predvodili su ih ekstremni nacionalisti iz Srbije. Bili su specijalci za teror. Mi nikad nismo dobivali naređenje, uvijek je to bila molba. Zamoli nas Milošević, zamoli nas Radmilo Bogdanović, zamoli nas neki general, recimo Domazetović, neko drugi, kaže treba toliko i toliko dobrovoljaca za to i to mesto i mi skupimo toliko dobrovoljaca. Prvo mjesto u kojem Milošević poslao svoje paravojne postrojbe bio je grad Bijeljina. Srbi su ondje htjeli uspostaviti apsolutni vojni nadzor jer je ona strategijsko raskrižje u sjeveroistočnoj Bosni. Do zuba naoružani Srbi osvojili su taj grad za 3 dana. Onda su okupili mjesne aktiviste muslimanske stranke. A vijest se brzo proširile, naravno, kontradiktorne, nevjerovatne skoro, ali nažalost istinite o tome da se ubija civilno stanovništvo. Paravojska je pozvala jednog fotografa. Njegova nazočnost nije spriječila pokupljenja. Fotograf je snimio posljednju molbu ovog čovjeka da mu poštede život. Sa ogorčenjem smo saznali šta se tamo događalo. I u sebi se kleli da se to više ne smije ponoviti. Pozivam sve građane Bosne i Hercegovine, dakle, ne samo muslimane, kojima pripadam, nego i Srbe i Hrvate i pripadnike drugih nacija, baš sve. Begović je poznao sve pripadnike bosanske policije i narodne obrane da brane državu. Sutradan su tisuće Sarajlije izišli na ulice zahtijevajući mir. Shvatili su da je ugrožena njihova tradicionalna tolerancija. U tom je gradu bilo više miješanih brakova negdje u Jugoslaviji. Zauzeli su vijećnici u parlamentu.